beda orang bini nyon seborah nikah hadis pak au kama qala nabi cerita aki gampang beda reng bini nyon seborah seno sapora dosana ben Allah lantaran nginumi patek sedilem kebedaan pelka sana pak nginumi patek benita kerbedaan cap kaki tiga pada ben penikenom paten perak tak duk kesengi no maka somperwa ini to kaki perak ngangku itanang muti peke saya sedekah paling rajin dosa seno saya sedekah paling tak argena bareng napa bani aing coba perak nyitok saya nerima sedekah nah nyon seborah patek keben saya yang kep najis ben kula ben sampean koncon manus sabenika mate titi judul odi benika setong cet perak mati ya kaula benar olahraga makle nambi sehat makle tak tuli mate opama teti kaula benar ajunan tak usah mikir bila saya mati ya tak usah bedot saya mikir pon compok bedo orang cek ada pecek tata kramana asmana almarhum Pak Ci Abdurrahman guru menikah dari saking ada ben tata kramana as sepeda motoran dan teretan ngetete ini sepeda motor nengi jalan raja menikah mon pas bedoreng ngare bebe tabun ongkue Pak ate tonton kaula tak gelar nih rupa nikah punten ongku meke kaula eko ca al mukarram syaikhina buah iya si syaikhina jadi tak gelar nih rupa pengasuh pondok pesantren iya si pengasuh jadi tak gelar nih rupa nikah Pak Cidurahman penikah menabi ngatete ini sepeda motor tak toman lebih pak polo dari leren ben tak toman ngetengah ngapengkir parana takok mia perian le justru gara-gara ngapengkir gelunik apa lastare sobu mius kakotah kasumenep gara-gara ngapengkir gelu penika beda trek markir esoduk dari budi ban wacudra kaset pak nih kekurang ngas tete berem cek pon nengi pengkir pon rele